İkinci hette sılttan 115 nümede federalne sokonu hinnünlülер qarba jelерттен олықтоқтыры көһөрү программата аммылуғар тетимирер. Ол күді үгі сүлі ұтылдан qarba jelерге өр сылларғы олорбыт олықтоқтыр толыры қачылылақ саңа же қайттырынан болан үйрүйлері күсәді. Кәнеки сылларга аммар районугар хахаңа да сыллардагар әлбәк тоту барда. Ал курда 2-14 сылга Қарбақ желерден гражданлары көһөрү тус сыллах программа чарчетинен итен хачысвалах желеринен хачы пилотный проектынан 2 же үлага кирде. Амма нәһилелер 6 сыллардағы тутуллубут Қарбақ желерге билгин да лохтоохтар бәйләрин күстеринен бысты харамион үлетин ытан олорорга көһелләлләр. Маныха китенче сәтте сыллаха олорор ЖООТ коммунальный хозяйство фондатын реформалаһын федеральный законыһинен Қарбақ желерден көһөрү закон кирбитин кыһалгалах жон үйрәсти биде. Билгин закон олохха кирен аммага саңа тас желер жендестилер. Быһы улус путугар муниципальный целевой программа улан турар. Аман эхлегенихинен опсая Қарбақ туруктах квадратный метре нетере пулаха 4 квадратный метре. Бу ылбыт программаларгар 2 100 квадратный метрейин кирен турар. Ол әбетер биһиге 109 ылы көһөрөн беректәк биттен буланнан олоробут. Күн бүгін амма нәһилегер сәтте аварийный туруктаах же учокка турар. Олохтоохтору көһөрү программатынан нәһилекке 6-16 ыл аныгы кемирде билинен толору хатчылылах желерге кирде. Амма лохтоога Евгения Сесилятина 3 сааттан Киринске улусаа охогунан оттулар жеаларбыт. Аспыт сылга бу программа кирсен саңа желенен кыржар сааспар сыняланнык олорор кыхтаным ден санатын үйреллестер. Саһардан айта карга кирирге гырхана бите. Мугума киллерде хана тикыгым ин бараандан. Жону союлаан хайыгын наймалаан деген. Колар бит, антон бу жебин манны олоран баран бу аны халаран баран үстөр ханымга коракка баран халлыбыт. Сылас бажия келлибит. Онтон Эдерил Алексеевтер хачествалах желеринен хачи пилотный проектка кыттан нәһилек кинигер 2 хостах желеннилер. Бу же тутута 2-10 сыллахтан сагаланан бу күһүн үлете түмүктенне. Билгин желяхтар квартираларын бәе багаларынан өрөмөннән бу күннәргә кирер багалактар. Квартират бәйтен санаты 3 миллион 200, онтон болағына бұл пилотна программа бейе бұйдя кәргеменен керемет болаған миллион 200 бейеға субсидия қачыстан бер біттірі. Ол енді бейеға бұл олған көмі болды, миллион 200-тен өпіккәлі мәніға көстуеті болды. Быйылгы сылга Республика Елдархана Игорь Борисов туһаятынан салгы маннык тутулар булаңа баалар. Онон лохтоохтор бу программаларга кыттан тупсагай тутулах саңа желерге кирер кахтанактара. Тамара Бочугурова, Рустам Пудов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.